Ato ingalo, ole matutalo, sa ili o se tali ilunga, se tu ilunga, awa ete sola, awa etawi na ele tema, tele aso o pongisa sa ile bo, I ole ngoto ola, ai na o oe etele yo ete ma fai kona, ulisia o maura, la asia le basa, ona lona mana. Na lefa atua, ai me lava wa e fuli tua, leo la paie, ma lefa atala le, toisa ili eva noa ile atua, Yesu, ete momia, na te sitia, lave ai oi mea tinga, ai ana oi, ete leilo, ete ma fai kona, kulisia o maura, la asia le basa, ona lona mana, So se me fai, ya Yesu. Ete ma fai kona, ulisia o maura, la asia le basa, ona lona mana, ma fai kona, ulisia o maura, la asia le basa, ona lona mana. Ete ma fai kona, ulisia o maura, la asia le basa, ona lona mana, ma fai E toi o wholofa ma whatalofa atu tātou ainga nei vainga o le fiafi o le whaupoponga ne o tātou porkalame o le manai o manawa o galuega ino faaminu te ele tūlai ono toi o wholofa ma whatolima atu ai le paia maulunga si o tātou atunuu whapefoi si o tātou ainga le asa au 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚘 nei aso leo fuwanga I atu I maota malawa nei vainga o le fiafi e mua ona wha malulu atu si o tātou atunu ono nisi o vaenga e whalei o tātou nanga iha le ua tuai tātou po kalame nei vaenga le fiafi e talitonunga o le alea whaina le ilo fina ngalo o le a tātou a mata I te talo whaftai le tua ua mai ale nei aso le li nisi fo yo po kalame sa a mata lia mai se sa mato tu na tu at o le li le au nanga ia te o whaftai I lau wha malolonga I le mawai fo pea mo I matou I taimi uma whaftai le tua te whaalo te leina I matou whaftai ta mai te whisosoni ina lo matou ta mwhai o te talo le li e fio mai longa ngpa ia a wale tua le matou po kalame manai o le manawa o galuega a wale tua se tau singa fo yo mea fiafi Kamonuia le tua, lau au nei a fiu, pe ono to se ai le li e ono nisi fo I fufuanga I tono le ainga. Alongo fangia fo I le tua, le tofine ia naia, o wale mato po kalame whawai o ainga. Mai se le li o po kalame o la mulmul mai le fiafi, lau au na ia pasta vili, man mato po kalame o tele mai tala lei. Li malea le mato tua, mato te tuinatu at oile tua, nisi o po kalame o lo o fonga ina ai le tua lau fina ngalo, kamanuia le tua lau whainga luenga ngā lulue.
ono Yesu wala toi mātou te talo. Amene, amene, amene. Ai tātou te lei a matalia fiafi ia e mua lava ona toi whapai atu pa ia malo so tātou ai ngai lungo penga te whailangi, lungo tātou YouTube channel, lungo tātou Facebook live, lungo tātou website o platforms i olo anga i toi tātou po kalame yaso tasi e patalo fatu ya toi swafa manu malo tātou li o Yesu Keriso swafa leo pele lo loto malofi ngalo fai fo yona tu mailo tau au tu mailo lima ia wal tātou ngā luenga fola whaftai mo whaasoina o tātou po kalame whaftai lau ko meni whaasoa mailo fina ngalo a wale upu fola le tua mo le tua le nganga whaftai tele ta mai a fiu pe ona mataina le tātou po kalame ni aso tātou po kalame tutu lima le afi mas foi o le sunga i toi ina sunga te tai au lale ma toi ina i aso alo o tātou maluta e au wha le nganga ia mas foi sunga le whawhiangainga ia te whau ma tātou po kalame i aso lua te itasi ngā luenga le wa apostolo ia mai se o tamai a fiu to se al neva yaso ono nisio fufuanga tono le ainga malanga atu moteli salafai ia iai leanga le lei o le atua mantua fai au auna le atua i lau tau te talo ia au nea fiafi fatalo fatua i le tofine ia ana tongia mafuta mai Arizona ma lolso i fua manuia tofine ana o tina whaftai tele lava le mafuta ma langolangoina fo tātou po kalame i asu taitasi i iai leanga le lei o le tua ia te oe ma le ainga whatalo whatoi fo le fiafi le sunga taitai le uso au auna po sunga le awa o ia ulale na futa ulale whaftai mafuta mai whamungia fo le tua le fiafi la sunga ma le tina ia sunema ia whape foi ia le whatua ia kara mafuta mai sini Australia i le nei vaenga o le afiafi. Leo tātou iai tātou wha maloma, le tātou wha manatu masani, ia se i tautua nā saunga le mu, leo tātou iai le vaitau mawhanawhana o nei fōi a tunu o lo tātou iai. Ia tautua nā le leile saunga le mu. Ina ia taunu manuia i mota malawa, e mai se fōi o to tonu whalewhainga luenga o loa ngai e toni nei fiafi. Mai siniso i lātou, o lo whaawau pea ngā ruenga o le nei aso, staimi a ngai atuko i mota malawa. Ia se i tautua nā le saunga le mu, siaki leilo sa, siaki lei lauta avale, a maise la ngai atu i lungo le ala, ina ia iai le saunga le mu ia te i tātou. O le whaamnatu masani le al tātou por kalame, e awina atu ia fiafi taitasi, ina ia whape nao na whataunu uina i tātou umai mauta malawa i ainga o lo whatali mai maua sefeilo inga fia fo i le vi inga i le tua. Leo ai sila mai lungo le tātou screen e peo na ewa ai mai ai i le neiva ainga o le fiafi i le tātou autu po le tātou savali po le tātou manai o le manava o galuega ia toi faamumū meaalofa mai le tua. Te leiloa ia te oe nia fiafi po le ase meaalofa ua whaupengaina i oe le tua a o le toi malosi ma le toi whaamanatu lea mo i tātou nei vaenga o le fiafi ina ia toi faamumū le meaalofa mai le tua. O lea laua mana ia fo i lava i aso tona i atu sa tātou iai le whaamanatuina o le aso whaapitoa mo le whanau tele ma anoanuai meaalofa o tā leni ese o lo whaongaina ai i alo ma whanau le ngata i tono a inga tono e kalisia ia e peion tātou mai moina le lava yaso ia le ua saunia e le manai le nea fiafi ia toi faamumū le meaalofa mai le tua ia i tātou nunga e te le malamalama i lau meaalofa o te le malamalama i lau meaalofa a o le upu a le atua mo i tātou le fiafi nei ia toi faamumū le meaalofa mai le atua. A whai o se kamuta, toi faamumū meaalofa. A whai o se taitai vi inga, toi faamumū meaalofa mai le atua. A whai o se tangata whai vi inga i le atua, toi faamumū meaalofa. A whai o se tangata fola, toi faamumū meaalofa mai le atua.
a whai o oe o se a o se whai a onga i le tala le lei toi faamumū le meaalofa a whai o oe o se tamā po o se tina o loo mafuta mai fo i le fiafi o oe o le meaalofa le atua mō lau whanau toi faamumū le meaalofa mai le atua nei la fiafi le nā malalaina o se tusi ua lausilafia ma i loa uma le au whaatotoa ma le au kewisiano o mnato e toe au mai mo tātou le fiafi nei le anga o taimi na anga ia ile Timoteo i ngā luenga o se taimi o lona tautal fou o le taimi o lona taule lea whai lasi lai titi tele o le o Timoteo i na ua alu le ngā luenga lea ua apu ai matoe whaamalosi atu apostolo Paulo i a Timoteo ina ia toe faamumū meaalofa tele foi leo o nisi o au o lava yaso sa whapena o na whaalongolongo i alo ma whanau aua ne whaatangaina se tangata e wa ai maua lalo i ate oi mai se lava tātou alo ma whanau don't let anyone look down on you o le mea lea o so tangata soifua o lo ola manavaina le ola le atua i lungo le neifonga i le ele iai le meaalofa le atua i ate oi e leis tangata soifua na whaia le atua i leiso na o ngā e peila upo la apostolo i lo natali wha le anganga o Timoteo mea lea whai mai ei Paulo Timoteo o le mea lea o te manatu ai oe lea unoa i au whaatonga umai le ao a toa ma le pō o manatu ai o loi mata a waua tumu ai au le oli o wala ngona e Paulo mai loa le e Paulo le mamafa tu o le avenga le mamafa tu o le amo le mamafa a toa le ngā luenga le ua ngai ma le atali i a Timoteo le ala ua apo i atu ai le apostolo i lo natali Timoteo o le mele o te whaafitai atu ai le atua o le o te au na i ai ma le loto fo te eifo ua mama pe o na maua mai o tupunga o le tala le apostolo Paulo e toi whaafo i ai tua le tala le tamaloa o no le amatanga pe o upu o tamaloa mai o le melea ua o manatu ai le whaatua tua whaamaoni ua i ate oe Timoteo le ala whai mai ai ia le apostolo Paulo i a Timoteo o le mele o te whawhetai atua i le atua o le o te auna i ai ma le loto fo te ifu uama mai pe o na maua mai o tupunga le ale winga o le tala tamalo ina ua o manatua o e le au noa i au whaatonga i le pō ma le au Timoteo o le loto o le apostolo e tali tonunga o le loto fo i leo stama po o se matua ina ua ngai atu se atali po se afafine i le wala aua le atua po le ngā luenga le atua e ave uma i ailo latou lango o le latou tatalo peio upo le apostolo me leo te whaafitai atua i le atua o le o te auna i ai ma le loto fo te ifu i mama Timoteo ina ua umana tua o e le au noa i au whaatonga i le au ma le pō o le mela lea tala vou lo uso i tala lei a whai o lo whaonga ina i tātou i meaalofa wa mai e le tua mo i tātou e le ngata o le tatalo a tātou mātua o le lātou tāpua inga o le lātou tatalo leo lea ua tātou manui ai mai a upo le tamaloa ina ua o manatua oe lo ua tali i Timoteo e lea unoa i au whaatonga i le pō male au mātua o a mai oi tamātina o e whaatonga i lau whanau i le au ma le pō o e tupi le langi mo se manui o whanau o e whapenau na e wala au i le tua whaatonga i le tua i talunga uma i le pō ma le au pei o la Paulo Timoteo ina ua o mana tua o e le au noa i au whaatonga i le pō ma le au mea leo ua whaanau nau ai e wheiloa i ma oi
Awawa o manatu i o loi mata. Lo le apostolo, e le whaingo fia le ngaruenga. E le whaingo fia le wala awinga. E le whaingo fia le whea ngai ma tangata. E le whaingo fia le tui lumo tangata. Si nei alu toto. Si nei tama tamai titi. Me le ia Paulo. Me le au tea, whaanau nau e whailoa i maoi. Awawa o manatu i o loi mata. Ina ia tumu ai au i le oli. Ua o manatua Timoteo le whaatua tua. Whaamaoni wa ia te oi. Sa mua i ai a loi o le tina o lo tina. A toa ma eunike lo tina. O lau ta ofi. O lo o ia te oi fo. Timoteo, toi faamumū le meaalofa. O upu ia le apostolo e sema le o tia ai o le loto. Pe a nofo mato manatu i le ngā luenga whita, ma le ngā luenga so o se matua, so o se tamā, so o se tina, o lo o lato ngapa tia ai, a wase manui o whanau. Le ua au mai ai se wha manatu mo i tātou nea whiawhi sa mole atu no pele. Le a ingo le whatotua, ia toi faamumū le meaalofa mai le tua. Amen. Mai a Paulo, Timoteo, me le wa umanatua, le whaatua whaamaoni wa ia te oi. Na iloa le apostolo Paulo, le ei o le likasi o le tamale, o le tupuanga o le tamale, e sau mai totono o se ainga te talo, e sau mai totono o se ainga o lo whapenaan o na ngā lulue i le ngā luenga le atua. I ia le li, le ale wingo le tala, mai Paulo. Samua i ai a loi o le tina o lo tina. A toa ma eunike lo tina. O lau tau fifoi. O lo ia te oi Timoteo. Ia, o le ei. E a fia mai ai le grandma, a fia mai ai le tina. E se malimata ngō fia. O a mai oi grandma, o a mai oi mama. O a mai oi tina. O le asa unga luenga le leo fai mo whanau. O iai se ngā luenga o tātou whaia. Ina ia tū lai mai whanau wa tātou te le mafuta i pēr ma tātou whanau. A o le manuia mo atai au. O lo ta pena atu mo taimili nei. Le ala whai mai loala i o Paulo i le ilana apopo inga i le atali i a Timoteo. Timoteo, o le mea leo o umana tua ai le whaatua whaamaoni wa ia te oi. Samua i ai a loi o le tina o lo tina. A toa ma eunike lo tina. Amu ia le nei atali. Amu ia le nei talavou. Amu ia le nei alu toto. E sau mai se ainga o tina o lo tina e se le whatotua tatalo. O lo tina o se tina tatalo. Mai le o Paulo, o lau ta ofi fo i le Timoteo. O loo ia te oi fo'i lea meaalofa. O le mea leo te whaamanatu o toi ia te oi. Ia toi faamumū le meaalofa mai le atua. O loo ia te oi lea i lea. I le whaahe atua o lima. Vi ia le li. Whaatusala i le matua o Timoteo ma le savali wa au mai i le apopo inga le apostolo. O le meaalofa na whanau mai ma Timoteo. Le ale wingo le tala. Le anga whai mai le fionga le atua. Mai upo a Paulo ilo nā tali. A waua le fo ina mai e le atua ia te i tātou le anganga i matau ai. A o le anganga e wha maalosia, maalofa, ma mawhau tonu ai. O le tangata la e whaupenga ina i le o le ale toa ina meaalofa, ua wha meaalofa ina ai e le atua. Aisea, me lai o le apostolo Paulo, au waua le fo ina mai e le atua ia te i tātou le anganga i matau ai. Me le atalavou, whanau, aua e te whewhi. Ni ia le atua. Leo o toi whaamanatu mai e le fionga le atua mo tātou le fiawhine. Ia toi faamumū le meaalofa mai le atua. O le meaalofa mai whea. O le meaalofa mai lunga. O le meaalofa mai le atua. I ia le li. O te whaamanatu atu ia te oi Timoteo. O ia toi faamumū
le meaalofa mai le atua o loo ia te oe le faae atu o lima e leo se meaalofa ngau mai e tau te nofo mtatou e leo se meaalofa na au mai tatou te faapelepele ai e leo se meaalofa na au mai tatou te mita vale ai e leo se meaalofa na au mai o te fiasili ai leisi tagata mai ale afioga a le atua auau a le foaina mai e le atua iā te i tatou le agaga e matau ai me le talavou toa lou loto ia toe faamumū le meaalofa o loo i outou lima le manuia aiga o loo i outou lima le manuia o nuu o loo i outou lima manuia o ekalesia a o le agaga ea a o le agaga e faamalosi ai a o le agaga e alofa ai a o le agaga e mafaufau tonu ai mai le ia o le apostolo i lona tali Timoteo o le mele aua e te mai le mulimau i lo tatou ali tasi le vaenga o le soifuanga o lo whapena ona atake le ti apolo i alo mawhanau mele o le maa i ia le li sau lava sa tani au mai le maa sau e au mai le fefe sau e au mai le pala ai sau e au mai le mautonu ifea i le faitotoa o lou loto e le ngata fo i lai talavo ia e whapena fo i sos tangata wala awina e i le taimea o mai e le fefe e le taimea o mai e le atu vale e le taimea o mai e le matau ale fai mai le fionga ale atua Timoteo awau ale fo ina mai e le atua ia te tatou le anganga e matau a o le anganga e faamalosi ai maalofa ai ma mafaufau tonu ai e leo se meaalofa lana au mai tatou te faaleaogāina i le meaalofa lesi tagata e leo se meaalofa na au mai e le atua e faapena ona ta'u faatau va'aina ai le tala lelei ma le finagalo o le atua me lefe mai paulo lou atali'ia Timoteo aua e te mai le molimau tatou ali vi'ia le ali'i vi'ia le atua me lefe mai ia le tamāloa po ona o a'u o lo'o nonoatia ona o ke riso ai e faamalosi Timoteo a ia tigā faatasi tatou ona o le tala lelei e tusa ma le mana o le atua amene vi'ia le ali'i sa mo le atunu pele le ainga o le faatotua ia toe faamumū le meaalofa mai le atua vi'ia le atua o le ua nonoatia le apostolo o le ua le mafai ona toe fealua e femea le apostolo i lona atali po ona o a'u o lo'o nonoatia ona o le tala lelei ona o ke riso Iesu al mea leo te faamalosi atua ia te Timoteo a ia tigā faatasi tatou ona o le tala lelei e tusa ma le mana o le atua ia le ali'i so aua ne'i galo ia te oe le aiga o le faatuatua kerisiano e iai tigā o le galuega e iai fitā o le galuega e iai faafitauli o le valaauina e iai lu'i tau o le mealofa ua avatu e le atua ia te oe fa'aogā i oe mo lona finagalo ae femea le apostolo paulo e ui ua le mafai ona utoe alu atu e ui ona ua nonoatia a'u ona o le tala lelei Timoteo a ia tigā faatasi i tatou ona o le tala lelei e tusa ma le mana o le atua vi'ia le ali'i le hale uiga o le tala o le uiga o le tala le apostolo aua e te popole Timoteo i tala tagata tula'i mai ia toe faamumū mealofa aisea le anga o le na fa'aola mai a te i tatou ma valaau mai le valaau paia e le tusa ma tatou galuega ae tusa ma lona lava finagalo alofa vi'ia le ali'i amene vi'ia le atua o le uiga lea o le faamalosi a le apostolo i lona atali'i ae a tatou sa moa le atunuu pele o tatou tigā faatasi le tala lelei
i le mana o le atua. O tātou ti ngā whātasi i le ngā luenga ke riso e tusa ma le mana o le atua. Pe vai aku lo le mea e ke oki ai e whewhero. Amene. Pe vai atu lo le mea e tau vale ai whewhero. Nga whei mai la apostolo Paulo. E tusa ma le mana o le atua. Timoteo, aua te mai le moli mau i lo tātou ali. O amai o le nei vai ngā le fiafi. O le asau mea o whai mo le tala le lei. O e moli mau ke riso i se anganga. Mai lei o Paulo. Ana le no tia. Mo lewa no o watu tate whilo ai Timoteo. Ai ona o loo no tia. Ona o le tala le lei. O le mea lea. San. Ia ti ngā whātasi tātou ona le tala le lei. E tusa ma le mana o le atua. Onu sa. E iai whaafi tāuli o ngā luenga. E iai lu i tau o le wala awina. Ai sea. Whamalosi. O le na whaola mai ai tātou. Na wala awina i tātou i le wala aupa ia. Ea. E le tusa ma tātou ngā luenga. Ai tusa ma lona lava fina ngalo. Malona alofa tu noa na fo ina mai ai ya i tātou ya ke riso Yesu. Talu mai leva vau. Upu ia le fionga pa ia le tua. Tala le fionga pa ia le tua i al'apostolo i lo natari fa le nganga o Timoteo. Timoteo ia tātou ti ngā whātasi ona o le tala le lei. E tusa ma le mana o le tua. Tātou whamanu losi. O loo ia te oe le meaalofa. Pe te talitonu, pe te le talitonu. O lau whaamalosi ia te oe ke wisiano le fiafing nei. O loo iai le meaalofa le atua ia te oe. Ia toe faamumū le meaalofa mai le atua. Mai le apostolo Paulo. Aua te mai le moli mau tātou li. A ia ti ngā whaatasi tātou. Ona o le tala le lei. E tusa ma le mana o le atua. O le na whaola mai ai tātou. Ma wala au mai le wala au pa ia. E le tusa ma tātou ngā luenga. Me lea e ese i lava le ngā luenga le tua ma le wala au le tua mai ngā luenga. Ma lava. Amene. Awane i tai seina tātou whaalongo le whiawhi nei. Ale winga leo tala ta māloa. O le na whaola mai ai tātou. Ma wala au mai le wala au pa ia. E le tusa ma tātou ngaluenga. Ai tusa malona lava fina ngalu. Malona alofa tū noa. Na foa ina mai ai ai tātou. Ya ke riso Yesu talu mai le vavau. Me vai le wha maonyo le upo le tu. Amene. Ai tātou te li whananau mai. Manava o tātou tina. Ua lewa o na foa ina mai lea. Le alofa tū noa o ke riso Yesu. Talu mai le vavau. Tā pena i oi. Tā pena i tātou uma. A wale ngā luenga o le tala le lei. Amene. Mai le o le fionga le to. Mai le o Paulo ia Timoteo. Timoteo. A ua whaalia mai nei le whaalia mai o le tātou whaola o Yesu ke riso. O le ua whaumatia lava le oti. Amene. Via le tua. A o le ola ma le le uvali. Ua wha malama ina mai lea e ia ile tala le lei. Mele au te fiu e whai tau le upua le atua. Tō anga e whai tau tuspa ia. Tō anga e whai tau le upua le atua. Aisea. Nyanga o le ola ma le lei uvali. Ua wha malama ina mai lea e ia ile tala le lei. O le ali tala le lei. O le upua le atua. O lo iai to tonu lea. Le fina ngalo le tua mo oi. Le wala aua le tua mo oi. Le polo kalame le tua mo oi malo ainga. Tato whaalongo lai upo tamaroa. Mai lai o Paulo. Ua tō fia iau. O le tā lai. Ma le apostolo. Ma le ao inu ese. Amene. Ese ma le matango fia. Lia mai o tato whaolo. Lia mai o tato whaolo Yesu ke viso. O le ua whau matia lava le oti. Le vantau tātou. Amene. Ao lea. A o le ola ma le lei uwali.
ua fa'amalamaina mai lea e ia i le tala lelei. O le tala lelei, o le upu a le atua, le finagalo o le atua, le tala lelei o lona malo. Lewa tofia ai Paulo. Mai leo Paulo, ua tofia ai au, o le tālai, o le fola, ma le apostolo, ma le a'o inu ese. Amene, vi ele atua, o le whamalosi nā mo tātou nea fiafi, ia toi faamumū meaalofa mai le atua. Wa tātou, tō manatu i le nei tala ua lau vivilu iai lau whatuatua, lau silafia e tātou uma. A o se toi whamanatu, o se toi whawhangu mo tātou le fiafi nei. Ia toi faamumū le meaalofa mai le atua. Te le malamalama po le ala o meaalofa. E te le malamalama po le ala o meaalofa. Al whamalosi mo tātou le fiafi nei. Ia toi faamumū le meaalofa mai le atua. Me leo Paulo, san, o le mea leo watinga ina ia u ia mea, au te le mālava. Amene. Aleluia. Lai tuo pā o le whale pui. Lai nono tia mai tuo o le whale pui ono le tala le, afe mai le apostolo. O le mea leo watinga ina ia u ia mea, au te le mālava. A wawa o iloa, Yesu. Amene. Tauwhi maule upo le atua le whatuatua. Aleluia. A wale lea ilo se mea ai, lea ilo se tupe, le mitinga le mea na manao ai, ona ngalo le ia te oe le upo e ola ai. Na ngalo le ia te oe upu na tu lima mai o tātou mātua. Lea o tātou manui ai. Lea o tātou sapa i tali ai. Mea la apostolo ia e manatua Timoteo. Upu e ola ai. O le whamalosi foi le mo tātou le fiafin nei. Awane ngalo ia te oe. O le upu na longo mai o tātou tua aha. Na longo mai ele aupa ia wa lango mai te sā. E tapasai na ai tātou. Ele fesoasoani o le ngangapa ia. O lo o nofo i to tonu ia te oe. Amene. I ia le atua. Tātou manatua upa le apostolo. O le mea leo tinga aina ia. O le mea leo anoa tia ia. A au te le mālava. A wawa o iloa. Ua o whaatua tua ia te ia. Ma ou mauti noa ua mawhaia lava ia. Ona leo i le mea na o tangata ua tuutoina le ola mo le li. O ti pe ola. O te au na pea. O te moli mau pea. O te le mai le tala le. Amene. Pi ele tua. Pamanu ele tua ia te oi sa mo ni vai no le fiafi. O le fai unga nā tātou manai o manava o galuega fai mai le apostolo Paulo lo watali ie o le mele lei ua o tuna atu i ia le li. Ia e manatua Krisiano loi mata tātou tua a leo lango mai te sa na ia au maia le upo le ola. Na ia whaamanatu mai pe o upo le apostolo ia Timoteo me lewa wa o mana tua ailea whaatua whaamaoni wa ia te oi whe me mafua mai lo tina o lo tina a toa ma e unike lo tina o lau taofi o lo ia te oi le meaalofa. Amene o le mea leo te whaamanatu o te ia te oi Timoteo ia toi faamumū le meaalofa mai le atua. Amene. Ma vala au mai le vala au pa ia. Ele i vala au ina o estangata. O le atua na vala au ina oi i lana vala au pa ia. Fai mai le fionga le atua. O le vala au pa ia le atua. Ele tusa mata tonga luenga. Ai tusa malona lava fina ngalo malona alufa tunua. Na fua ina mai ai tātou iake wiso Yesu talu mai le vavalu. Amene. I ia le tua. Amu ia oi. Amu ia i tātou.
Ina tātou whananau mai manawa o tātou tina o lewa i a ao Iesu le mea alofa e whaatali atua i oe. Aleluia. Amene. E tusa malona lava fina ngalo malona alofa tunuan fo ina maia i tātou ia ke riso Iesu talu mai le vavau oka se mana ia. Amene. Toi faamumū mea alofa mai le atua. Li ia le li. Le tangata o Iesu ke riso. O le ua pele i lo loto ma lo fina ngalo. O le na faamumū le oti. A o le ola ma le wali. Ua faamālama ina mai le ilea. Lea. Leo leo o le tamāloa i lo natali. O le mea lelei. Ua outu ina atu ia te oe ia e tausia. I le fesoasoani mai o le angangapa ia. O le o nofo i totonu ia te oe. Amene, o ia te oe le mea alofa mai le atua. O ia te au le mea alofa mai le atua. O le ua umona tu ina atu ia te oe, ia e tausia pe o upo le apostolo. Ile fesoasoani mai o le angangapa ia, e le ne fiafi. O matou whaalongo i la upo, o matou whaalongo i lo fetalai mai. Ta tala atu o matou loto ia te oe. Se o matou whaalongo le tua i le whaalongo le poto, i whaalongo mawhai. Ta mā, o la tatalu, whaamanuia i lo ainga. Whaamanuia